Hello, TUNI Kuki channel vejo se na bon vin liam nei ki no vin koi to bang hi chi channel subscribe nai lo na vai le subscribe an ki bol vin lang a koma bell icon chu me in lang notification chu ola koi le chun video tha hung ki upload cheng le he ta chu notification na mu a ban bana na vet jing the hi ti jong chu in sei the win tin TUNI a hi Burma chung chang le a thing noi ho sipai ho a tha dan ho chu le China in China hackers on India attack a ball na ho jong aban bana hita chu in sai to du a hi zan hi jingka chana mi thi chu a hi ai le zagup le somle ni a thing tai ti a chu AAPP in report an picket nen a hin la tu ni chana mi izat thi ham ti wang chu calculate hong ki bol nai lo a hi in he cho chu i hung mu man vai le in news pon song vai mu man vai le a chaina lang chana khu in sei do deu hin tin a hin la tu a in news siu hi jan hi ni hla langa thusu jan hi ni hla langa chan chu iga sei deu a hi in hi chi hi tarik gate ni a hin panu hi tin tarik gate ni Thursday ni a patna cho hin panu hi tin April tarik gate 2021 ni a chu mi som la khat hi anathikit nen a hi mi som la khat thi na hi e ho India to border lang a hi in Sagain region athina lango hi a hi in mi som thum lang akitong khakit ne ti a jong chu report na ko na mu a hi Hichiwa hi Thursday ni jingka a chu sepai ho hi hong hlai lut nova announce song an bol veti a chu a khonei ho chon report an pevin hichi teji kitina taji kitina kho a hi announce an bol vin mi hong pot do koito bang street na kimu lamlen la a kimu au mai le chun ta chu ki kap jeng ding a hi ti a jong chu sepai hon announce an bol kit novin a hi aban le to a hi kale township langa sai kit no hitin tale township langa jong hi boina na sata aumin Wednesday ni a jong chu na sata in hi ta chu mi pi le sepai ho ki kap to ve ti a jong chu savin mi pi ho hin a sei be na wa chu hichi sepai ho hin bom a hi lo le sniper ho aha za le ve ti a jong chu report ana peki novin hichi sniper le bom aha za ji wa hi mi jong anatam thi le dan a hi in mi som le ni lang protester ho hi athi e ti a jong chu a savin atam jopi hi cho hi boma ki that na hi ti a jong chu report ana bol vin mi som le ni ma hi an ki tong khakit nen a hi aban le hi chi sagai region langa hi mi pi ho hin airgun ho a hi lawai le homemade EPP ham za thei zo se hi aza walam len atinova ta sepai hon announce a bol na chunga jong chu na sata apan alawin sepai ho hi a khosung wa hi lut ding a phal po ve ti a jong chu anaki sai kit nen a hi date 9 April 2021 ni a chu Malaysia ambassador in jungta member ho ita chu meeting ananei pi in hichiwa Malaysia ambassador in asaina a chu Malaysia din mun hi akichi in tu chana hi military hon hita violence na za jing hi ngawin lang agang thei pe na ngawin lang chule agang thei pen in political leaders ho namat ho jong hla so ovin ti a jong chu tepna ananei ki nen hichi Malaysia ambassador in atepna a hi po in ASEAN meeting ASEAN member son atep na ahi ti a jong na gel du ahi ti a jong chu Myanmar military ho koma chu het sa na ananei kinen ahi chule hichi junta ho hin prison ti chu jela hi temporary court jong ase movin hichiwa hi political prisoner ho hi thudo na anevin mun chom choma hita chu court na hi political leader ho hi ako do wa hichi court na chu thudo na ho jong ananei ve ti a jong chu April tarik ko 2021 ni a chu news a ko na chu mu a hi kitnin hichiwa mun chom choma
code asim do na ho chu a hi le temporary code asim do na ho chu a hi le obo prison in Mandalay akiti in aban le hichlai rong hi kan ta do en hi cho chu anasim leu chun aban ban cha a hi namu thei diu a hi in Mandalay jong a hi in aban le yangona jong bago a jong aban le hichi ayar wadi kiti region langa jong hi hita chu mun chom jail ho a hi temporary court asimwa hichwa ko na chu sepai ho hin political leaders ho jong hi thudo na ananei ki noveti jong chu news a ko na mu a hi news in asei be na a chu hichiwa court na hung attending ho hi ama personal lawyer ho le ai lo le against langa lawyer ho ama ho bo chu allowed ke bolding a hi in a hin a family hi han lang a political members ho ai lo le civil outsider ho hi cho si chu ki phalloading koima ki phalloading a lawyer ho le defend ti chu ama ho against lawyer ho bo chu ni ta chu ki phalding a hi in ama ho bo chu lut theiding hi chi court na he ama ho bo chu kaiding a hi ti a jong chu phon do na ananei kit novin a hi dakhin thet mio kitinu asei be na a chu kajipa hi association human right na jong president khat a hi in a hin la tu chana hi hichi sepei hon amat na pat na hi kimu to pi ding ti a thum na velizat ham khat kanei ta in khat bei cha jong ikimu sa povi ke ho hi ama hi adam ham ai lo le I to bang condition a ham ti jong hi kalunga gim le avin a hin la tu chana hi thum na kanei ho hi reject a ball pe win tu chana hi I to bang condition ham ti jong hi ka he poi ti a chu umin niang kitipa jinu dakhin thet mio kitinu hin reporter ho ko ma jong chu anasei kinen a hi to a hi Kachin state langa hungkit no hitin Kachin state news kimuna 9 April 2021 ni a chu Kachin state farmer ho chu akipa le win aji chu phat masalanga April tarik khat langa ina seyu Kachin state langa yuzana kiti company khanin aleno izat ham khat anala pi veti a jong chu ina seita wen hichi chu akinung la je wa hichi yuzana ko kiti pen hi ama hoi anadel do wa anhal pi veti ho jong chu ina seita wen phat masalang video ve ho chon het de wa hi in ama ho hukong kiti valley hon a report na wa hi hichi farmer hon a report na wa hi hichi gam hi hichi yuzana kiti company te hin kum som langa hi ta so anato phawa asum pelo be agam sungu hi hichi valley sungmo mong hi ta cho ana op khum jeng a hi in a hin la tu chunga KIA hon anaka mu wa an hal pi wa chu hichi agam hi akinung mu kit no wa ama ho jong hi ki pa ta hi ta chu news ko mai phone do na anane yu a hi in hichi yuzana company hi April tarik sagi ni a jong chu KIO in naki chon do ding a hi tai ti a chu older anapi wa hi in a hin la a ki chon do di nai po win hi a chu KIA ho hung pangkit no wa ama hin attack anabol kit no win ni ta chu hunama thal to su to a anano do ta we ti a chu news report na ko na chu mu a hi kit nin hi chi wa u ong lat kitipan asei be na a chu hichi company hin 1992 a patna 2006 chan chu anato phau a hi in hichi wa jong chu hichi company ko ma hi Juzana kiti company ko ma hi compensation ho ni piwin ti a jong chu kana thum win a hin la I macha ina sa povin tu chunga hichi CDM hung ki patna civil disobedient movement hung uma hung ki boya hi ama ho hi anapot do hi win anapot do je wa chu hichi KIA hon hi ta an hal pe waile hichi wa ko nai kamu theyo hi in ka ki pa le ve ti a jong chu KIA ko ma
kipa thu ana phong kit novin kagam ka kinung mu kit tawe ti a chu ana phon do na jong ana nei kit novin a hi April tarik ko 2021 ni a jong hi KIA tehin Kachin Independent Army ama ho hin military convoy ho hi attack anabol kit novin Mogaon township kitina a hi ambush anabol lovin hichwa hi bus izat ham khat hi anakap sevin hita chu ating den novin bom ho jong a sep movin aban la truck ho jong a kap sevin military ho truck ho hi jong hi ni lang hi ta cho kap kung jeng wa hi in ama hon a sei be na a chu hi chi ki kap to na a hei short pi a ki kap to in aban le reinforcement an sen an thot kit deu ham hung tha hung kit deu ham ti a jong hi short pi ana kinga in tat ma do ho cha dan hi I to bang ham ti hi ka vet nom ven he ta chu short pi ka nga ven a hin la koi ma cha hi ahung poi ti a jong chu report ana packet no ven a hi hichi ki kap to na a hi na sata a ki kap to vin aban le thal chang ho jong hin hi ta akhonei ho in ho jong hi an kap kha in izat ham khat hi in ho jong hi akap sevin a hi wangin akhonei ho hi koi macha akitong kha poi ti a jong chu akhonei ho khanin news ko ma hi report anabol kitnin hichi KIA leader pan news so ko ma report anapi kitna a chu hichi ho hi Sun State Kachin State na tarik som la khat le som le li ni a hita chu nam tu state na hi air strike in a ball khum je wa hi chi hi military ho attack ki ball a hi ti a jong chu ana sei kin in military hon a sei hi chi KIA hon a sei be kit na a chu outpost izat am khat jong hi ki kap sit ben liding a hi in tu chana military ho hin hita hi imacha suselo protester ho peaceful ta a hita protest a bol ho ankap jingo vaile ich sanga na zo a hi panhung kilakit na liding a hi ti a jong chu reporter ho chu het sa na ananei ki nen hi chi thuso a hi chi thilso hi Thursday ni janlang chu a hi in hichi KIA leader pan asei bena a chu Thursday ni jana hi tatmado ho hin KIA ho headquarter laiza a chu hita hi sepai hon attack an boluvin hija a chu lung oilo vet sa na a hi cho hi hungki bol a hi in tu chana hi anga de lo waile ke hon jong kan pat jing deu a hi ti a jong chu warning an pekit nen a hi tua hi yangon lang chungchang ana sei ki no hitin a chaina jong hung heding a hita in tarik ko April 2021 ni a chu yangon kho a jong hi jang yangon khopi sunga jong hi eta chu curfew ana phong do ki novin mi pi hon a sei be na wa chu ichi announcement ki bol hi kumsom thum ma sanga pana ana ki bol jing ho chu tu a jong hi announce an bol jing ki na live in I macha aki khel na ampoi mo a rule neu cha bo aki khel ti a jong chu report an pevin hi cho hi state law order restoration council state peace and development council regime ti a chu anaki he hi cho a ko na hi kumsom thum sanga pa na jong hi tai curfew ho hi anaki phong jing a hi ti a jong chu het sa na ananei ke novin a hi a rule so chu halkhat ga veleu hen hichi hi punga jingka lang punga apana ni hla lang punga chan hiding a hi in hichi curfew sunga hi mi nga wal ki pun khom thailo chule ATM khatna gari neu hen lang gari len hi jong le nagin mo au mai le hichi hi local authority koma report na pi deu a hi ti a jong chu ana savin local met he han lang a hi lo le thal ta ta hi jong le ta chu namu kha wa mi a choi khat to wa ma namu kha le local authority ko ma report na pi deu a hi ti a jong chu sepei ho chun mi pi ho chu het sa na ana nei ki no vin a hi
IHIN la hi chi mi pi hon demna na sata anei win aban le CRPH in jong I het saw banga ama ho jong hin NLD elected MP ho to chun declare anabol saw ahita in TUNI a Mars declare anabol penu Mars tarik khatna chu State Administration Council as a terrorist group ti a jong chu phone do na ananei win hi chi mi pi zo si an het sa in chule April tarik khatni a patna jong chu 2008 na constitution ho jong chu hal ha na hi cho jong chu achi zom jing na lai je ti jong chu iga het theiding over kan sei hin tin tu hin gam chom anasai ki tautin hi chi chan chu Burma chungchanga iga sei theu hin tin tu hin achom ti chu thu chom China lang anasai ki taute tu hin China ho phat lo dan anasai hi tin China te hin gam izat ham khat hi attack a ball a hi in tu chana jong hi a ball jom jing na layu a hi chi a leader pau chungchang jong hin het no mobile komena chunin ke do leu chun ama chungchang jong chu detail ta in sei theu hi in ama biography ho jong hin het no mobile nen ke do wa in sei kit theu hi in China a hi technology langa hi khangto mong a hi win masanga chu hi chito banga hi ana khangto be lo a hi win China jong hi mi khut noya ana kun hi agamalet wanga hi Russia ho a hi lo le France ho hin noise ta ana bolo a hi in a hi wanga hi tu a ngechi jingpin kitepa ahung leader a patna hi China hi I chanham khana develop a hi in tu a jong hi news so cho ananung vet leo hen January 14 2010 a jong chu India hoi attack anabol hi hichewa jong hi hoilai attack anabol hom iti aile Chinese hacker ho hin prime minister pa office a data zo se hi hack a ball veti a jong chu ministry India ministry pa chon ana sei kin na hi ichi phone do na ananein aban le 2020 a jong chu 2020 October la a jong chu hichi Mumbai a electric ho jong hi hack ana bolvin hospital a corona je a mi tampi admit ke bol hi chona san ge a jong chu gen theina na sata na to uvin aban la operation bolding hon jong bol thailo light lo je a eta chu oxygen piding hon jong light lo je a hospital ho a jong he gen thei ta a eta cho hin ho anamango veti jong chu het a hi in hi chi anung lang iga sei wa hi in hospital a hi generator nei lo ho hin gen thei na a hi lo le operation bolding ho jong postpone I chanham khana he anabolo a hi ti a jong chu news a chu in het deu ka ta sanin aban le tu chunga tilehen Wednesday ni a jong chu China ten hi chi Indian technology ho ai lo le power izat ham khat hi attack anabol kit no veti a jong chu hi chewa general rawat hin anasai kit nen a hi ama hi technology langa leader a hi in ama hin asei bena a chu tu a patna hi India te jong ichi theilo wa US a kona panpina ikila lo vai le chun India te jong hin boina I chanham khana hin to na lai diu a hi ti a jong chu anasei ki na hi India hi aphat China hi aphat lo dan hi hi chi leader pa ahung kondo apatna hi I chanham khana ama ho gam hiung khan to phana hi ta hi ki hat sa a hi win aban le hi chi pa chungchang jong hin het no mobile le komena chunin dong leo chun in sei diu hin jingpin ki te pa hi ama chungchang jong chu in sei the ama biography ti ding a hin nei cho jong chun het no mo le in sei theu a hi in ga het thei ding a chu hi chi China ho chungchang a izil do theu che hi le leader hung hoyai le chun nam sung agam sung chu ama ma chama hi ta chu khangto jing the hi ti jong chu iga het thei diwa in seu hintin aji chu tu lai hi e ho jong Kuki tha dau ti a jong ki boina na sata a ome ti loi jong I umovin hi chi
het thiam lo je o a hi in hi chu a hi ikinil nil wa ikina na wa hi e ho dinga phat chom na I ma cha lo hi chi sanga chu igam sung wa hi ti ki pun khom ding ham ti pan khom thei ding ham ti ho hi ingai to diu hi pha ka sal he in hi chi ke ya ko na tip na a hi in Kuki channel a ko na tip na kan ne a hi in aban le tu a chi lam ka tok so a ko na tribal got talent ti a an se mo jong khu a phal he en a jat so jong khu ka vet nai le e ho tribal ne ho Kuki lang ho si heta chu ikipun khom wa thinglang mi si heta ikisu khom khu pha ki sal he en hi to banga khu pan kilajing han lang hele chun e ho jong I khan to diu a hi ti jong chu a vela kan tep nom kin hin tin leader jong hi ahung pil theiza halkhat educate a hi ai le chun anam mi ami zat chan pi hi apui khom theijin a hin la leader ho hi halkhat illiterate ahung hi tiang le bunga heta hi asu niaw deu ji a hi in igam sung inam sung hi su niaw chi ding ho bo hi an gong ji ven hi za a hi e ho hi I boy now hi chi pen hi a hi in aban le India rule ai ki po ji wa hi hi cho hi ito hi ga he theding a example la ga sai be leng India a chu police officer ne hi no mai le qualification sangta nga e hi in ipiham khat na government na tong a hi lo la private company a alien lang gati jong le chun no qualification sangta hungai a hi a hin la nam vai po gam vai po an hung pan ding ai le chun abc he jong le chun na pan the hi chi policy hi ila je wa I ho gam sung jong hi khang to lo a hi tu a China leader pa ho bang hi a biography I ga vet nai le chun ama hi engineer a hi win engineer a jong chu na to na za thom jong nom ta amu theu a hi in a hin la ama hon agam le nam angai lut je wa chu aching apil ho chui ta chu leader a an tun do le to agamu ho hi to banga hung khang to a hi ti jong chu ga he theiding wa kan sei hin tin a China ding in e ho lunggel khat hi ga ki se an lang le di na sa deu hi atam zopin di na sa mai theu atam zopin na dem mai theu hi in hi chi chui pi ham mi ti a hi le e ho nam sunga hi ipiti tam te le ei sanga mi khat chu ahung pil zo a hi lo la ahung min che zo ai le hi chi chu to sot sanga iti ka su ne men iti ka su min se nen iti ka su mang thei dem ti bo hi igel pau hi dal hau te ti jong chu kaga sei nom hin tin tu hin ne topic nga ananung lut kit no hitin hi chi China pa hin tu chana hi a power aso na hi Taiwan chunga jong hi so a ball kit na hi in aban le mi tampin nin dong vin Taiwan China in China le Taiwan ki boina jong chu halkhat in sei na tivin hi cho hi detail ta a sei dinga chu sau ta hong hi dinga hi na hin la tu ni a hi halkhat a headline bo ga sei hitin Taiwan hin island tampi ane a hi in hi chu hol a chu China hin artificial island ho aga sim thu a hi ta chu ama ho gam jong hi la ding ti a chu agot na hi in hi je a hi tu a hi China te hin long izat ham khat submarine izat ham khat jong a sol lut va air strike izat ham khat jong hi a sol lut vai ta chu April tarik sagi ni apatna chu hi chi ki boy na hi ana pan na hi an a hin la tu chana hi ki kap to athi amang ti ho chu be nai lo ki gi to thona lai a hi in hi chi Taiwan defense minister pan asei be na a chu Chinese te aircraft hi som lenga lang hi ahong leng lut nin chule fighter jet ho hi som le ni ahong lut nin aban le anti submarine ho jong hi ta chu hi chlai muna he den ve ti a hi Philippine le Taiwan gam sunga hi den na lai ve ti a jong chu report ana pi in hi je a chu hi chi ama ho gaman to kha je wa chu Thailand Taiwan katina Taiwan defense minister pa hin China in etiam khana attack an bolai le a chai chana ki pangding a hi ti a jong chu ana sei ki na hi chiwa hi US in jong nong ki thopi na nge ti a jong chu ana nei ki no a hi aban le tu hin Ukraine le Russia ki boina nin sei pi win na ti win Russia le
hi chi Ukraine map hi ga velo han hi chlaya hi alet dan le aniaw dan ho hi agam te ni let dan hoi iga te ka ai le chon Ukraine hi neu chakhat hi in aban le Ukraine hi masanga jong chu USSR ti a anakimin volaya Russia anakimin volaya chu hi chi Ukraine jong hi USSR a chu anapang a hi in Russia gama hi hi in ahin la hi chi phat chom khat jawa chu ama hin independent and move Ukraine a hong hi vin Ukraine a hong zowa jong chu ichalaya map neu chakhet Crimea kitina hi namu deu a hi in hi chong hi Ukraine gam a hi in ahin la hi chong hi kang a hi ta chu an Russia wa in anno wa hi chlayong he an la pi wa hi ta in hi chlaya population jong hi 62% lang hi Russia mi a hi za a chu hi chiong hi anala pi wa hi in to a hi chilanga a map blue deu dana kizit na lang hi ga velo hen hi chlayong hi Ukraine ho sanga hi Russia mi hi tamzo a hi win tu le tu a hi Russia mi hoi mi sang som thum walang sepai hi chilai boldra hi dim se na ki gol a hi win iza a hi Ukraine hin ipi bola hi tai ke hogam attack na bol jing ham hi chilaya nahung ke tol lut no hi adi thei poi kinung tol win ti a hi boina nasata ai ta chu Ukraine gam ma hi Russia le Ukraine hi anaki boy hi ti jong chu ga het thading wal khat ken headline ho bo kan sei a hi in ATM khana detail an het no mobile zong le ni cho chu kin sei lang la phat short be se ding a hi in is a chu hi chi video a hi mo a headline ho na het theina ding wa chu hal khat apoi mo ho bo chu hi ta chu explain ka hin bol a hi ti zong chu i het them ding wa kan sei hin tin tu ni Kuki channel a news halkhat ho het dinga lom ho iga phone theyu hi chi chan chui tan te ka ke pa e